Bere garaipena kantuz ospatu du herrian auzapez izan zen Michel Abeguri omenduz. Kanboarrek Peio Etxeleku izendatu dute barda, enpresalaria Christian Devezek okupatzen zuen aurkian jarriko da, 156 terdi lortuta gero. Lan handi baten emaitza da, talde bikain baten emaitza. Badu urte bat pasa hasi girela martxan. Lehenik entzuketa aktibo zabal bat eginez, gero gure proiektua landuz, eta gure proiektua esplikatuz, etxez etxe. On a été battu et à la régulière et de manière significative, donc je reconnais aisément la victoire de Peio, à qui d'ailleurs je souhaite le meilleur. Gaualdia tentsiopean iraganda, argitzu irri hartu ruti nahi dugun erria zerrendako buruak Peio Etxeleku gogorki kritikatu duelarik. Il nous a considérés avec tellement de mépris et d'un irrespect total comme des tripatouilleurs électoraux. Ce sont ses propres mots. Je te rappelle, Peio, l'année dernière, tu as été évincé de ton poste de président du pôle. Je t'ai défendu becs et ongles. Botatu gitu zikinutzidat, ene ustez pentsatu du etzila gure beharrik irabazteko. Hala, alta gure lana baliatu du eta gure botzak hartu ditu, hola da, segituko dugu lana. Peio Etxelekuk denekin elkarlanean arituko dela adierazi du.